Okurugyerera aha mugambirizi wa polisi omu kyanga ekya Bushenyi Mpango SP Apollo Tayebwa ababiri aba abakwasirwe Nagaba Innocent otiireho na Nayibare Gertrude batwire nibakorera emirimo yaabo erikuhenda ebiragiro omuri Ishaka Bushenyi Municipality omuri Bushenyi District. Polisi ya Bushenyi ekwatira abantu babiri aha bokuteberezibwa kwenyigira omu mushango ogu turikweta ogw'okushuubuza abantu kandi abantu aba bakwatsirwe Nagaba Innocent ow'emyaka 24 ey'obukuru of course n'omushaija, twakwatana Nayibare Gertrude omukazi w'emyaka 24 ey'obukuru. Ababiri aba abakwasirwe nibakora n'ekitongore kya Nature Way kandi bakwasirwe n'abantu abarikwingana 10 ababiri barikubiibaho sente bwanyuma y'okubabiihagu nibakora n'ekitongore kya Nature Way nikigaba emirimo etari emwe n'emwe kuba nibaheza kubatunga abantu aba babiri nibabakingira n'omu maju batandika okubagyema okuteerera abantu baabo kubashaba esente ngo bazibahe. Kuba yakire abakuba bihabihira abantu abo kuba bareta kuba bashitishaka na Nyabubaare kuba abato mu maju kandi bo benyine ababire babaraganise kubahereza emirimo babakingirana omurumu zitarukushana batandika kandi kubakontrolinga kubihaho obugabe bwabo bukushanga noshoborerayo wayenda kandi batandika kubahereza ebiragiro ngo baterera abanyabuzaare babahereze sente zo kukozesa ebintu bitarukushana. SP Apollo Tayebwa kandi ori omugambirizi wa polisi hamwe n'okushuganisa polisi n'omuntu wa butosha yayehanangiriza abazaire okuzoora amaisho aha baana baabo na munonga omu bwire obu obw'ebitongore bitari bimwe na bimwe ebirikugira ngu nibiheereza abanya-Uganda emirimo. Twenda kurabura abazaire mufeeyo aha baana banyu mumanye omwana kware yaruga omukaja ngu yaza kutunga bamuraganiise omurimo fayo omanye omurimo yaza gutunga mu kitongore ki eki ekitongore fayo oyebuuza habe ebyokwerinda omu kicweka omu ekitongore eki ekibagambye izina for example waza nkowa diso narishi diso narishi aha polisi twine systems eyorikubaasa turikubaasa kukozesa tukatamu izina ry'ekitongore eki watugambira tukamanya eki ekitongore kiriho nikyekizizitinga n'ekitongore kyembeho ekirikushoroza abanya-Uganda nk'abo babonaboneza. Abantu ababiri bari omu mikono y'abanyakukwatwa aba bacungurwe polisi ya Bushenyi aba boona n'eminyeeto kandi eri hagati y'emyaka 18 kuzaara 24